inkuru zanyu ni iz'abagore. Abagore n'abana beza, ni abantu beza cyane. Turabakunda, muri abantu beza. Rero uyu munsi mwagiye mubona ibintu biri kuri social media byinshi byiza, byinshi bibi, ariko ndagira ngo mbabwire ko social media rero ikizayijaho cyose, ntabwo abantu bose bazanyurwa naco, ntabwo abantu bose bazacishimira. Hari igihe umuntu anyuzaho ibitekerezo byiwe mukamutera amabuye, hari igihe umuntu anyuzaho ibimurimo mukamutera amabuye. Mu gihe rero umuntu afite ikintu ashaka kuvuga, wowe wenda kitagushimisha, kurumva bizogenda gute? Utegereje ko tuzovuga ikintu kigushimisha? Habe na Yesu ntibamwemeye, aba ya migati na ya mafi, niba bamaze bamuca inyuma baramugambanira. Rero social media muza muyihanganira. Indi shaka barudushaka niki? Turashaka ko uriya muntu wawe turega atugurira isabune tukazamesa amashuka yacu yarayanduje. Umukobwa asimba aravuga ati hoya tabeshe inja ku buriri bwiwe nakuyemo inkweto. Umucamanza ati nyirico rero ntubyumva, umukobwa yarijanye yikuramo n'ibirato wenyine, taco mufite muturega rero. Bivuze iki rero? Ushaka kwibaza ati bino bintu kubera iki mbivuze? Genda nawe ucibaza impamvu mbivuze. Ntabwo twebwe dutanga inkuru zo gusebanya, ntabwo twebwe dutanga inkuru zo kuvuga nabi gutyo umuntu, oya. Twebwe tuba tuvuga ikiriho. Tuba tuvuga ikiriho cagaragaye kitakiri mu bwihisho. Kandi gamuza mwihangana nyine mudukunde. Turabanyu, mugani wa wundi ngo turabanyu, ko muratwanga tuje hehe? Ariko mumeze neza. Hage n'icico bivuze ngo ariko mumeze neza. Twebwe tumeze neza. Bakunze bari neza Live TV. Nukuri turabakunda pe. Muza mwihanganira inkuru zacu. Si isebanya kandi si no kugira nta mutima mubi. Nta mutima mubi pe. Nta n'urwango. Timukaza mureba titre gusa ngo mwama mutukana mutarasoma ikirimo. Canga ngo murebe intro gusa ngo mwama mutangira mutukana mutoromva ibirimo. Fungura ikiganiro cumve. Numaraga kucumva gano tukana nta kibazo. Ibaze nk'umuntu akamandika commentaire agutuka ku masegonda 10. Tazi ibyo wavuze mu kiganiro ntiyagutegereye. Nukuri ni byiza pe gutera commentaire wumvise ikiganiro. Ni byiza pe. Ayo wese mo kuvuga rero nabi na mahoro ni wewe nta kibazo. Wewe wese mo kwandika commentaire zitukana nta kibazo. Wewe wese mo kwandika commentaire nziza nibyo ufite ugomba kubiduheza. Turabakunda abantu bo muri Amerika, abantu bo muri Canada, Edmonton turabakunda. Abantu ba Edmonton turabakunda. Ese namwe muradukunda? Hari commentaire nabonye mbwira ngo ariko se kuri umugabo ngo wavuye mu butiko nkuko ndamugabo ugira itiko. Watu wa Edmonton, we love you so much. N'abantu bari Sweden turabakunda nukuri. N'abantu bari mu Minembwe wacu turabakunda. N'abantu bari wacu ku Ndondo. Ku Ndondo niho ku isambu yacu. Abantu yitwa mu Kanona niho iwacu. Ndi umunyendondo. Turabakunda cyane. Rero mujya mujajinga mwamaze kumva inkuru kimeze. Natwe tuyibuza dukora amakuru dufitiye gihamya noneho mwaradututse. Mane bababarije. Niko Yesu yavuze ngo bababarire kuko ni Stefano. Stefano bamuteraguye amabara avuga ngo bababarire kuko batazi ibyo bakora. None ga nari numvise umunwa wandi ndavuga ngo reka nze mbasuhuze. Kanze mbaramutse. Turaramukanyije. Mugume mwitegure tugiye kubaha inkuru umufiririzo. Commentaire ntoka sinzoza nyisiba pe, nzoza nyihorera. N'abaguma ire bigume mutera isoni. Yes, reka ngusuhuza kandi mwifurize ibihe byiza. Webukeye ndakwifuriza igitondo cyiza ndetse nawe bigorobye.
umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Twebwe i Nairobi turi nijoro, turi saa 2:54 burisha. Aho uri rero nawe bishobora kuba bukeye, ariko turakwifuriza kugubwa neza muri gahunda zawe urimo. Turasuhuza abanyamasisi, muradukunda kandi muza mudukurikira mukanabitwereka. Turasuhuza abanyarwanda, muradukurikira mukanabitwereka. Turasuhuza abarundi, mbe barundi, amahoro y'Imana bane namwe, turabakunda. Turasuhuza n'abanyamurenge aho bari hose ku isi batandukanye. Njewe ndi Ndakize, wa muhungu w'umwongera. Hari umuntu wambwiye ejo bundi ngo nuzoja kwivuga ngo uri umwongera ngo uzubitindaho tukazubicaho. Ngo akunda bongera. Ngo turamukije imirara yose y'abanyamurenge. Ngo mugubwe neza, amahoro y'Imana akomeza abana namwe. Turaramutsa abantu bari hanze ya Kenya, muri Congo, Bugande, East African turayiramutsa, ndetse na diaspora turayiramutsa. Twagiye tubona urukundo rwanyu, abantu benshi mudukunda, murabitubwira, ndetse n'abandi badutuka murabitubwira, tukagubwa neza, tukishima, tukumva imitima iraruhutse. Twababwiye ko twebwe tutazigera tugaya udutuka, kubera ko nibyo afite agomba gutanga, kandi umuntu azatanga icyo afite. Nagiye mbona rero commentaire nza nzisoma, nza ngenda nzinyuramo nkazireba, kandi zose nkazikanda like. Nagiye nzibona positive, negative pe. Twarabikunze. Twarabikunze kandi turiho kubera mwebwe. Mudahari ntaco twaba turico. Rero tubahaye kaze ngo mubane natwe, mukomeze mudushigikire, mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu ko mubyumva. Ejo bundi rero twaraganirijwe, niko nabyita, n'abantu batandukanye. Ese mbabazi, mu biganiro nza nkora, hari umuntu nzaniye basira nkavuga izina ryiwe? Tawe pe. Ibyo nkora rero we bidashimisha, wihangane n'ukuri. Ihangane nyine ukomeze ubane natwe, kuko ga natwe tuzadutanga ibyo dufite. Inkuru zanyu ngo nizo gusebanya, commentaire nza nsoma, inkuru zanyu ni iz'ubutiku, inkuru zanyu ni iz'abagore. Abagore n'abana beza, abantu beza cyane. Turabakunda, muri abantu beza. Rero uyu munsi mwagiye mubona ibintu biri kuri social media, byinshi byiza, byinshi bibi, ariko ndagira ngo mbabwire ko social media rero ikizayijaho cyose, ntabwo abantu bose bazanyurwa naco, ntabwo abantu bose bazacishimira. Hari igihe umuntu anyuzaho ibitekerezo byiwe mukamutera amabuye, hari igihe umuntu anyuzaho ibimurimo mukamutera amabuye. Mu gihe rero umuntu afite ikintu ashaka kuvuga, wowe wenda kitagushimisha, kurumva bizogenda gute? Utegereje ko tuzovuga ikintu kigushimisha? Habe na Yesu ntibamwemeye, aba ya migati na ya mafi, niba bamaze bamucinya baramugambanira. Rero social media muza muyihanganira. Icyagiye kuri social media no kuri muza mucihanganira. Nugishaka ukirebe, nutagishaka ukirebe. Ibitekerezo byanyu rwose, buri muntu aba afite ibitekerezo bitandukanye n'iby'undi. Hari akantu nabonye ejo kavuga ko ngo hari umugabo bajanye mu rukiko w'umuyede, umufundi wubaka amazu. Bamujyanye mu rukiko bamushinja ko yafashe ku ngufu. None umugabo ashaka ngo umuroyi uzamuburanira, aramubona. Ashaka ngo wa mugabo uzutsinda imanza, aramubona. Amare kumubona ngo abwira umuroyi bati kese yanje imeze gutya ukuntu byose arabyumvishije umuhagarariye. Ati none gawe nitugera mu rukiko uzemera ibyaha? Ati yewe none se nimara ko byemera bazamfungaga? Ati hoya tibazagufunga, we gusa uzabyemere nje bene nzabindekera. Urubanza rurabaye, bagiye mu rukiko, bashikeyo, abashinja barashinja, wa muyede icaha kiramuhamye ko koko yafashe ku ngufu. Nuko nguko ibyo bibayega
umucamanza aravuga ati sasa natwe turashaka indishyi y'akababaro. Indishyi y'akababaro dushaka ni iki? Turashaka ko uriya muntu wawe turega atugurira isabune tukazamesa amashuka yacu yarayanduje. Umukobwa asimba aravuga ati hoya ntabeshe inja ku buriri bwiwe nakuyemo inkweto. Umucamanza ati nyiricubahiro ntubyumva? Umukobwa yarijanye yikuramo n'ibirato wenyine, ntaco mufite muturega rero. Bivuze iki rero? Ushaka kwibaza ati bino bintu kubera iki mbivuze? Gende nawe ucibaza impamvu mbivuze. Ntabwo twebwe dutanga inkuru zo gusebanya, ntabwo twebwe dutanga inkuru zo kuvuga nabi gutyo umuntu, oya. Twebwe tuba tuvuga ikiriho. Tuba tuvuga ikiriho cagaragaye kitakiri mu bwihisho. Kandi gamuza mwihangana nyine mudukunde. Turabanyu, mugani wa wundi ngo turabanyu, ko muratwanga tuje hehe? Ariko mumeze neza. Hage n'icico bivuze. Ngo ariko mumeze neza. Twebwe tumeze neza. Bakunze bari neza Live TV. Nukuri turabakunda pe. Muza mwihanganira inkuru zacu. Si isebanya kandi si no kugira nta mutima mubi. Nta mutima mubi pe. Nta n'urwango. Nibagiye kuramutsa abantu nkunda, banankunda. Umuje witwa Kandete official. Yarampamagaye arambwira ngo arankunda cyane. Ndakuramukije maye we. Josia nawe ndakuramukije. Babantu mwese mudukunda mujya mubitwandikira mukabana natwe. Yewe na babandi batugira inama y'ibyo tugomba guhindura, ibigomba gukosoreka. Nukuri pe. Nubona umuntu yakoze inkuru ntigushimishe, wikwihutira kumutuka, mugira inama. Mugira inama mbwira ati yewe hariya rero ntiwakoze neza, soko bikorwa gutya. Dufitemo abajyanama batugira inama kandi ko turagenda tubyumva. Ejo banatugira inama baravuga ngo mugende mureke inkuru zo gusebanya. Twebwe ntabwo twari tuzi ko dukora inkuru zisebanya pe. Nukuri ntabyo twari tuzi, ariko tugiye guhindura imikorere. Nimba wenda ari twagaza tujomba, tugiye kubihindura. Batubwira ko inkuru idafitiye ikimenyetso iri gukorwa. Uvuga ko bivugwa na birakekwa. Tugiye kuza tubabwire ngo mu muhana wa runaka harakekwa amakuru aya n'aya. Dufite amakuru menshi. Umunsi bizagenda nabi tukayavuga. Dufite amakuru menshi pe. Gusa tugiye kuza dukoresha biravugwa, birakekwa. Niko tugiye kuza tubigenza. Mubyihanganega. Mudakeneye ko inkuru yawe ivugwa tukazikora. Ariko ikintu wamashije gukora kikaja hanze tuza tukivuga. Nagiye mbona mu nyataka ngo hari ibyo nshaka ngo oye tindi wapi. Njozo ndavuga amakuru yanje, sinzo ndavuga amakuru yundi. Nzoza nakira n'umuntu uza akavuga amakuru yiwe. Sinzoza nakira umuntu ngo akira bino bintu uvuge bintoya. Nzoza mvuga ibyanje bindeba, nakire n'umuntu avuga ibye bimureba. None yemwe tuvugishije ukuri. Kwakira umuntu uvuga ibyiwe nanje wavuga ibyanje. Ariko se umuntu aba yakoze. Ariko mwarantutse yememe. Mwarantutse yememe. Nuko nyine ibitutsi bitaza bibyibuhisha. Mbangeze nko mu biro magana ngahe mpaje nko guturika. Ukamona umuntu araje from nowhere aranditse muri commentaire ngo yabo bari bakwisha ngo nanje ngo nibyo mpanguse. Kurasenga Imana ngo umuntu apfe. Iryo sengesho urumva agiye kumvikana. Gutukana si byiza. Tukafata umwanya wawe ngo uje kuri social media wandike commentaire zitukana. Ushaka kuvuga ati wenda naje mfata umwanya ntawe nje nza mvuga. Ariko tuba dufite ibintu byinshi tugomba kuvuga. Ariko gusa nigiye kiba kitaragira cyo kubivuga. None mugende mubwire urukundo rumwe rwari muri Kristo Yesu. Timukaza mureba tite gusa ngo mwama mutukana mutarasoma ikirimo. Canga ngo murebe intro gusa ngo mwama mutangira mutukana mutoromva ibirimo. Fungura ikiganiro cumve. Numaraga kucumva gano utukana nta kibazo. Ibaze nk'umuntu akamandika commentaire agutuka ku masegonda 10.
batazi ibyo wavuze mu kiganiro ntiyagutegereye ni ukuri ni byiza pe gutera commentaire wumvise ikiganiro ni byiza pe ayo wahisemo kuvuga rero nabi ni amahoro ni wowe nta kibazo wowe wahisemo kwandika commentaire zitukana nta kibazo wowe wahisemo kwandika commentaire nziza n'ibyo ufite ugomba kubiduheza turabakunda abantu bo muri Amerika abantu bo muri Canada Edmonton turabakunda abantu ba Edmonton turabakunda ese namwe muradukunda hari commentaire nabonye mbwira ngo ariko se kuri umugabo ngo wavuye mu butiko nkuko ndamugabo ugira itiko watu wa Edmonton we love you so much n'abantu bari Sweden turabakunda n'ukuri n'abantu bari mu Minembwe wacu turabakunda n'abantu bari wacu ku Ndondo niho ku isambu yacu abantu bitwa mu Kanona niho iwacu ndi umunyendondo turabakunda cyane rero mujya mujajinga mwamaze kumva inkuru kimeze natwe tugibuza dukora amakuru dufitiye gihamya noneho mwaradututse Imana ibababarire niko Yesu yavuze ngo bababarire kuko ni Stefano bamuteraguye amabere aravuga ngo bababarire kuko batazi ibyo bakora none ga turabakunda pe abongera bose ahantu muri turabakunda bene wacu abo mwacu turabakunda cyane kandi turabuzirikana none ga iki cyatuzanye ahangaha tugiye guhindura inkuru tuzadukora biravugwa niyo tugiye kuzadukoresha birakekwa niyo nkuru tugiye kuzadukoresha yeme aho twaba twarakoze ikiganiro tuvuga izina ry'umuntu mutubabarire pe tugiye guhindura tuzatuvuga gutyo ariko ikintu tutazokora ngo nuko mwavuze sinzigera ni mu muntu platform yanje ngo avuga amakuru yiwe nzozanye muheza azavuga amakuru yiwe binabe byiza afite ibimenyetso ngo mu rukiko wasinde ufite ibimenyetso nuko tugiye kuza tubikora none ga nari numvise umunwa wandi ndavuga ngo reka nze mbasuhuze kanze mbaramutse turaramukanyije mugume mwitegure tugiye kubaha inkuru umufiririzo commentaire ntuka sinzozanye siba pe nzozanye ihorera n'abaguma ire bigume mutera isoni manager muyoboke turakuramukije Godfather turakuramukije nganga podcast turakuramukije muri abantu beza muri abantu bacu rero mukomeze mudushigikire mukomeze mubane natwe inama zanyu turazikeneye ibitekerezo byanyu turabikeneye nukuri muri abantu b'ingenzi kuri twebwe muri abantu b'agaciro kuri twebwe mugende mukore subscribe kuri YouTube channel yitwa Kandate Official hari ijambo ry'Imana mugende murikurikirane hari indirimbo zivura imitima ikomeretse mugende mu mushigikire mugende mu supporting mu subscribe mu na views mwaravuze ngo tuzadutukana ngo dukwira ngo dushake views oyaye iyo mugende muzimuhe kubera ko ari ijambo ry'Imana rero mwakoze kubana natwe mukomeze mukande subscribe kuri Neza Live TV mukomeze mudushigikire mukomeze mugire ibihe byiza amahoro mu mutima amafaranga mu ikofi ibiganiro byacu nakagaruka ciao bye bye